Sanibona ney'ngane zakwethu, akubiyele phinde futhi-ke nginabikele kuyona i-channel ehamba phambili iy'ndaba imfezeko ey'ndabeni-ke. Igama lami nguMpheze Ngithuthunga kaKhumalo ilasibona abagomede. Ngizophinde ngicela ngane kwethu ukuthi-ke bangabe usemusha kuleli khasi yenze sure ukuthi uyasubscribe-a, ungakhohlwa ukukhomenta nokulekha nokushera, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu zenzeka izinto endaweni yaseMangozi kwaMhlaba yalingana. Kuzokhumbuleka ukuthi ingane zakwethu-ke ngonyaka ophelile kwadutshulwa kwabulawa inyanga ugodo lalamankankane insizwa eyaya laphana phela ndaba-ke laphana kukhokho vula lwenyanga laphana kubaba ugodo wasuka kakhulu-ke laphana kwabulawa ngathi-ke esithokozisa nomndeni wakhe ehlela idili lokujabulisa umndeni wakhe nokwangena abantu base baqotha-ke kwaphela kanjalo ngempilo yakhe. Ngaza kwethu uzokhumbula ukuthi ubaba ugodo nawe wakhuluma kakhulu esaphila esho ukuthi yena umuntu ozombulala naye uzomlandela ngoba impela yakhe unamandla kakhulu, unamandla. Kuthe-ke ngaza kwethu seshonile ubaba ugodo ekhasini lakhe umuntu ekade lisebenzisa nowathi kunika uyena ubaba ugodo amandla yokuthi aqhubekele agcine khona naye wathembisa ukuthi akukhozi inyani lemvubu ladliwa zingwenya kwacwebeza izibake laphana uzosiphendulela ubabulali bakayise-ke laphana. Ngaza kwethu-ke sebonile kwenzeka laphana kumuntu wokuqala nokwatholakala ukuthi impela ubekhona enkathi kubula ubaba ugodo lalabankankane ukuthi naye wadutshulwa waphetha ngokushona-ke ngabuhlungu-ke laphana. Nomunye-ke ubesefuna isikhathi eside ngamaphoyisa engatholakala uSifiso, naye-ke kuthiwa-ke usedlulile emhlabeni-ke laphana kade eyohlasela eMangozi efuna imoto komunye umuzi-ke nokuphume umnikazi womuzi wasededela ngenhlamvu-ke yena-ke waseyashona, abanye kade ehamba nabo babaleka-ke laphana namanje bangatholakali ukuthi bakuphi. Angizokwanda kakhulu ey'ngane zakwethu kunevidiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana la khona-ke indodana ikagodo layiphethe eyisikhulumela mathupha ukuthi akuqapheli ngala bantu ababulala uyise kancane kancane bazophela. Nansi kule mngane wethu ngikhuluma kabi kodwa ngiyasho namanje ukuthi isenzo esenzeka sibuhlungu, sibuhlungu isenzo esenzeka. Angifuni ukukhuluma kabi ngize ngimenshine ezinye zezinto kodwa isenzo esenzeka inxebe ngeliphinde liphole, ngeke liphinde liphole lelo nxiba lelo namanje lisekhona. Kodwa hayi, impendulo ziyabuya futhi zisazobuya. Elami igama liyama lapho wemfowethu, liyama nje. Ukukhuluma kabi ngeke ngikhulume kabi ngilokhu ngibala izinto ey'ningi, kodwa hayi ngiyimisa lapho yona inkulumo buti, ngiyimisa lapho nje.